Efeso bi a Wolo le he Sane. Oti komeni mabofo Paulo hie na ke ma Wolo ya ha Efeso bi le jiake. Eta o chon boni nyumo eto yake e ba nwa debo fe noji ni yo nwe ke ni yo shikpon le no fe eto yi chokome shishi ye Kristo mi. No e Klɛŋklɛŋ Yitso kuku neji nyuma ano. Oti krokro hu jiake Paulo mi mba nyumo gbeme fia kwa ni amehishi ye neke nyumo yinto ple nena bona feni ke cho ame ke Yesu Kristo ekome fe monole gbeme ade Sane ni yo jele mi fe afe ekome Klɛŋklɛŋ le Paulo gbla ekome fe moni ewo henga na mi ficho e cho boni nyumo chele de nche hla mobile boni ke cho ebi Yesu Kristo nole e ka mehe sha efame ni eha ame ya mehe ke bo honi nyumo ke momo kronkron le fo shikple ni ewo le yinoba ide sele e ba e maje mo Wolo na ka ne loile fe koni ame ba meje bona fe ni ame ke Yesu ekome fe mole ajepo fan ya me fe ame wala shinle mi Paulo ke wie mo sorte chon ke di nyumo gbeme nye fe ekome ke hishinle bele ameke Kristo hu efe ekome asafo le tamogbomocho ni Kristo ji eyicho alo etamochu ni Kristo ji ekonte alo etamonga ni Kristo ji ewu neka Wolo ne chon ake bofo Paulo ji ni malopana ni nyumo dromo ya Yesu Kristo mi eha ena nyumo yinto fan eneha Kristo suomo ehe afolesha esha ifa ke dromo ke hichemo fio fan na Wolo emi njira moye mi mbote moye Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku ji Enyɔ Kristo ka safole no ya Klɛŋklɛŋ Yitso kuku ni ji Etɛ ka ta Yitso Etɛ kuku ni ji nyumo Enyɔ ka ekomi eno wala he ye Kristo mi no ya Yitso Ejwɛ Klɛŋklɛŋ kuku ka ta Yitso Ekpaa kuku ni ji nyumo Enyo no eke enamuwe Yitso Ekpaa kuku ni ji nyumo Enyo ka ekome ka ta nyumo Enyo ka Ejwɛ no agbene nya ha woboa Efeso bi a Wolo le toe Klɛŋklɛŋ Yitso ngamo Paulo niji Yesu Kristo bofo yenyumo suomo na ale maya ha me kronkron niji heye lo ye Kristo Yesu mi ni yo Efeso le dromo ke hijole ni je wonu nchole ke nuncho Yesu Kristo denle ahanye nyumwa yijemo ye mumondromo ke ning ahewo ajo nyummo wonu ncho Yesu Kristo chele monike mumonjomo ejowo ye nwenia ye Kristo minle nyummo ne le halawo ye le non emi dana toje shishi kono wa fe kronkron ni wo ya aka hin pako ye hie ni ejesomo mi ejie wo eto ni wochomo ebi ye Yesu Kristo hewon tamobani se hie ye somo nale koni akeje edromo na ekedrowo ye moni esumo le min le anunya le yi le emi wona kpomo le ye niji notomo ya fale kechon ilale no ye edromo fale le na eha dromo fa ketake no eha wo ye dwenmo keni ashishi no mo fe minle eha wo le eyinto niji temo sanile ni ekpamli eto bonisa ehie ye Kristo mi ibaha egbejano tola abami ye be ni salemi koni engoni bi fe eto yi chokome shishi ye Kristo mi ni yo shikpon le no fe le mi wona gboshini le huye wo meni aje wo ato ye moni chuoni bi fia le gbejano to na ye yi ni eto boni le denche isumo le na boni afe ni wo meni wo cho hie wo ke wo hie efon Kristo no le wo cho mo enunyam le yijemo le mi aka mo kronkron ni awo heshin le so nye hu nyena ye beni nyenu anokwale le wiemo le ni je yira ahre mo sane papale nye henye yele mo kronkron le ji wo gboshini le ayibafo no ke ashinyumo akpo meni ji le denche enin le ha enunyan le yijemo nyumo hewale ni jiokpo ye Kristo minle ene hewole mi hu
beni minu nye hemo ke yeli ni nye yo ye nuncho Yesu minle ke nye suomo ni nye ke sumo me kronkron ile fe hele mi fo nyumo shida shimi kayo nye ye mi sole mo ami koni wo nuncho Yesu Kristo nyumole ni janu nam chele aha nye ni le ke poje momumu ye le ni nya le jugba le mi nye mi ngbe hingbe ano ache koni nye na nye le no ni ji hie no kamo ni yo ichemo le mi ke egboshi ni le anunyan le fale ye me kronkron ya mi ke no ni je ehiwalele dale ni teki ono baba o ha wo me ni wo he wo yole ye enyemo hiwale nuchumo le nale hiwale nuchumo ne echu ya Kristo mi bene tele shi ke je gbohin ate ne keleta enine juno ye nwenia ye onupa yeli ke higbe ke hiwale ke no yeli fe ke gbe ni awo je bene mi nkeke shi beni baba le mi hu le ano neke ni bi fia ewe na janshi nekele efe ni bi fe yicho eha asafole niji egbomochole keno ni ewu omefe obon ye ni fe mi le obon yi mole yicho Enyɔ kejegbele mi kete wala mi nyehu kule gbohin jinye ye nyeno tomo kenye he eshaila mi ni nyenye ye minsa ye no jene nsulena ye lumoni yoko yo mi hiwalele niji mumoni chuoni amro ne ye to egbele bi aminlena amete wo fe hu wo hin wo ba wo jen yesa ye wo helo akono elami ni wo chuni ni helo kedwen musmole ni waji bi ni nyumo minfu yo wo no ye wo fomo sulena tamome ne hwele no shinyumo ne mbobo na le fa baba ole echule de nche suma baba o na kesumo wole no ni wo ni kule gbohin ji wo ye wo no tomo amile echie wo ke Kristo fe hie dromo akahere nye iwala ni ete wo keleshi ni enwo wo kele fe etanwe ni an yele Kristo Yesu lemi efene koni be ni baba la mile ejele de nche edromo fale ni teke no lekpo ye emini hiha wo ye Yesu Kristo min le mi ejake dromo akahere nye iwala kechon hemo ke yeli no ne nele je nye min eje nyumo no ke no ni je nuchumu ami eje koni moko akahwa ejake enene na nuchumu ejiwo abowo ye Yesu Kristo mi aha nuchumu ekpakpa ni nyumo esa eto koni wanye ye min le Kristo min le yuda fonyo keje majanyo efe ekume no ewole nyeka yake nye nisa ni nyejije majabi ye helo gbefan ni meni acho ame kete afolo ni akeniji flo ame kete ye helo mi le cho nye folo ele nye be Kristo na kan bele mi ni me ponjinji nye ye Israel man bi ye ligbefan ke boy Ekpaa mo ni damonyumo shiwo no le agbefan hu nye be hie no kamoko ni nye be nyumo tete ye jine shi agbene Kristo Yesu minle nye nisa ni nye yo shonle echon Kristo lale no nye benke ejake leji wo hejolele moni ngokui Enyɔ le fe efe ekume na ekumo gbogbo afaba ni yo te ni ji nyele ni ekele de nche ehelo gum lale kitan ke apo ile kona ekeme Enyɔ le fe abogbomo he ekume ye le de nche emi ne ha hejola aba ne kpata me Enyɔ le fe kenyumo ye gbomo choko meme ye se mocho le no ni egbenye le yele ni eba jaje hejole sane papale echon nye ni nye yo shon le keme ni benkele hu ejake eno wo ye Enyɔ le fe wo chon wo na agbe ye momoko meme ke ya chele mo no ewole agbene je gboy keme ponjinji nye don shimo me kronkron ile ananime mambi kenyumo webi ni atwanye ama bofo ele ke gbalo ele shishito le ni ekonteji Yesu Kristo le no emi atwachumu le fe afe komeye ni eda efe solomoju kronkron ye nuncho le mi ni emi atwanya wo afe nyumoshinle he ye mumomile Yitso Etɛ Paulo temo Sane le bofo ene hewo ni mi Paulo imiji Kristo Yesu bukle fonyo hanye jemajabile kaji nyanua ke nyumo ke dromo ehami
ha nye somo le kpojie mo no echon ihamilete mo sanile tamobani mi manye fio momole kaji nye kanile nyanyenye yo ake mina Kristo te mo sanile shishi te mo sanine yinu ene hole mile aha gbeme abiale tamobani agbene aji ekpo achon ebofu ekronkrongi ke gbalo ele kechon momole no le noji ake je majabi ele hu ni yelo ele ekume ke bomochole hinile ekume ke meni awu amishi ye Kristo Yesu minle hu ekume ji ame ke chonsa ni papale no he son loji mi ye nyumodro moni ke ni achon ehwale ni chumo no ake hamile na mi ni mi ji bibio fe heche lo ele fenle ake neke dromo ne ehami ake mi jaje Kristo ni fale ni anye shishi anale hisani papale mi chonji majinle ni mi ha me fe ana temo sane le hekpeji anoto le fan temo sane ni akete keje yinu eni eholami ke ba she amro ne Enumɔ moni boni fe le mi le koni agbene acho asafo le no aha onu pai ke me ni yo hegbe enwe ni anle ale Enumɔ ni le ni jo ehekpo yegbe srot epi anole Enumɔ fe ni ne ye enano yi ni eto ye Kristo Yesu onu nchole mi le na Kristo Yesu no he mo ke yeli no wochon ni wona eka wo ke Enumɔ hie ke iwale no ewole mi nkpanye fa ni nya ni jaka je wi ye mi made hu ni mi na ye nye hiwola hiwo ejake nye nunyam ni Kristo suomo ene hewo ni mi draw mi na kuche mi ha chele momli ni no ni achola akeche ye nwen ke shipon le no le fejele ni ye enunyam fa le na le hanye cho emumo le no nye hia wa pintin ye nye mingbomocho le gbefan ni acho he mokeyeli no ni Kristo ahishi ye nye tuami ni nye shishifan amoshi ni nye mashi shin ye suomomi mi sole ni nya hewale ni nye keme kronkron ile fe ayo Kristo suomo le lemo ke kele ke no kole ke mi nkole ni nye le esuomo ni take ni le fe le koni nyungmo obonyimo le ayimo nye fe obonbon shi moni nyo efio keteke onu baba o feni fe ni wo pa he fai lo wodwengo ye he wale ni choni ye wo mi le nale le anwa anunya ha ya safo le mi ke Kristo Yesu mi ye yino efe no ke ashina no anano amen Yitso Ejwɛ eko mefe mo ye Kristo gbomocho le mi no ewole mi ni mi jigbo klefonyo ye nu nchole mi le mi nkpanye fa ake nyenyi aboni sa chamoni achenyele nyenyi ake hishiba fe ke kpo fe mo fe ke tuishito fe ninya nana anye ha anye hikesuomo ninya po amoden ninya ke hejole kpa ni fionyele ato ekomefe mo ni jomumo le ngole bomo chokome ke mumo kome yo tamobono ni hie no kamokome ji no ni yo chemo ni achenyele mile nun chokome hemo ke eli kome baptismo kome nyumbo kome me fe ache kome no ni yo me fe no ni echon me fe mi ni eyo me fe mi le shi wote mo fe mo le akedro mo le ehale ye Kristo ni ke ni asusu mo le na no ewole eke ekwo kete enwe na ngono mi anom na ekenike ni hagbeme shi ni aka ekwole te shishi hu keje shi hu na ekpleke kete shipon le shishi ni anchuchu le oni pleke shinle le no hu ji moni ko kete enwe mfe ayiten ko na yi ni mfia obonle ni le no ha me ko me chomo bofoi me ko me le gbaloe me ko me hu sane kwakwa shieloi ni me ko me hu no kwaloe ke chonloe efene koni akesa hechelo la ha somo ni chulo ele ke Kristo gbomocho le twa ke ashibe no ni wo fe wo she ko mefe mo ni yo nyumo bi le no he mo ke eli ke ehe ni le min lehi ni wo fe nu ne ye mu ye Kristo emu yeli le susumona koni wo kaka he wo fe abifa bi ni chomo fe chomo hoso ame tamoko yo hoso ni ekpla ame ke ya ke ba egbeme anga fonto ke kutumpo ni
akashisho mele na shimo wo fe anokwafo yesomo mi ni wodra ye ni bi fe gbefan tamo Kristo ni ji yichole le mi ngbomo chomu le fe chon talo ni ahalele no emomo ehe eshimo ehe no ye ni ehe mo ehe ni ka he no fe he no minchu eni odugbanle eha agbomo chole da ne ma ehe yesomo mi wala he ye Kristo mi ne wole min kenye ni min manomi ye nunchole mi ake nyaka nya tomobani jembile nyo ya me yakadwemo le min le don ejake amedwemo mi ewodun ni me kpojinji ame ye nyumo wala gbefan ake ni le eka ame ni ametrihu ekplinle amebe Enumɔ ni don hiwole amenwa amehe ameha nyenentwibo ni amekehe jomo chuo nyange moni mfe kwa shinyele je na kanye kase Kristo le keje emiake nyenuehe ni achonye ni ye emihu tamoboni ji anokwale Kristo minle ake nyecha no ni ji gbomomomo ye nyesa je mbale na agbomo ni efite ye shishu mosedila na le nyefu ninye chomo mehe ye mumo ni nyekedwon le gbefan ninye wo gbomo he ni abo ye nyumo subano ya nukwa jale ke hechemo mi tamo atade no e wole nyecha amale nyefu ni nyete mo femo ke na anwa wi anukwale eja ka gbomo choko mehe ni jiwo nyemi afu a shi nyeka fiesha unu aka nyoshi enyemi mfule no asan nyeka ngma abonsan legbe moni juole ekajudon shebo moden na ekelede nche eniji achunu chumo papa konena noko na eke ha mo na ehia lele wiemo shako aka jenye na akra shimon wiemo nihi ni ehia koni ha mo na ne amoshi ni akadro meni nuole ni nyaka fi anyumo mumo kronkron le ni do ni lemle aso nye na ye atopa mogbile nyaha minjomo kaminla kaminfu ka plomo o shekuyeli ka fonfe se afwa yenyeten shi nyemi ahia ha anyehe nyemusun achocho anye yenyehe nyeka fafa anyehe tamobono ni nyumo kafanye ye Kristo minle Yitso Enumɔ nyanya tamola bi no ewole nyefi anyehe meni kase onyumo aka bi ni asmo ni nyanya esumo mi tamoboni Kristo unsumo wo na ekele denche ha ye wo he won aka ni kenin ka afole ni aka ha nyumo ni jioma kron le shi adwamambo ke nyange mo ni chumo fe lo hie jomole aka chitatete yenyeten tamoboni same kron yi na ka no aka chi hegbeji ani chumo ke kwahia awie mo ke fa oyeli ni jini bi na esa leta yenyeten shimon nyeda anyumoshi ejake nyena anyele ene ake adwamamboloko lo hie joloko ni ji wonjalo be no ye Kristo ke nyumo manche eli lemin nyaka ha moko ka wie mo efoji mi shishu anye ejake ni na hewo ni nyumo mnimfu bato egbule bi la nole hewole nyaka nye he akabo amehe ejake sale dun jinye shagbenele nyechomola yenu nchole mi nyenye atomola bi ejake lale ibi jokpo ye ekpakpa femo ke jale ka anukwale fe mi nyeka nyekwa ninye na no ni sanu nchole hie ni nyeka chuadun ni chumo ni wo ibi leko shinye jia ameshi ejake ni bi ni amefio ameteole e hengle ake aachi tatete shini mfe ni ake la jia ameshile ana lefan ejake no fe no na ana lefan le lani ne woni eke ohi ache bomo no wole ni oteshika jegbo hi ate ni Kristo acho ahụ no ewole nyekwa ajogba mboni nyanyenye ha je tamo meni leni Simon tamo nile loy meni chu amebe henin ejake gbin fonjini no ewole nyeka fi anyehe meni beitu Simon nye yo ani ni jinu nchole somo na nile ni nyeka trada
no mini aka jemba yole shimon nyeyi mo obon ke mumole nyeke nye awia yesankutwa ke yijemo lalae ke mumon lalae ami nyela ni nyetwa sanku yenyetwi ami nye hanu nchole nye da achanyumole shida ye ni mfia hewo ye wonu ncho Yesu Kristo gbe mi ni nye baba nye hishi nye ha nye hi ye Kristo gbe ye shemo mi ngame ke wume nye ye gba yele nye ba nye hishi nye ha nye drenche nye wume tamake nunchole nye fio nye ha eja ke wule jinga le yicho tamaboni Kristo hu ji asafo le yicho ni le no njigbomocho ni ji asafo le irahre lole shita maboni asafo le ba hishi ha Kristo le na kan no yele hu afia ha me wume le ye no fe no me nye wume le nye sumo anyengame tamaboni Kristo hu sumo asafo le na ekele de nchehe ha ye hewo koni ekeheju ye numi ke wiemo achuwehe ne hefe kronkron konde ngole damoshi ha le de nchehe yake anunya asafo ni pako lo no kwan ko lo naka noko behi shimon efe kronkron ni hwamako behi le naka nsake wume hu asumo amengame tamo amede ncha amegbomo echi moni sumo engale le de nchehe sumo ejake moko enya ko le de nchehe lodan shimo elole le hion le dododo tamo boni nunchole hia asafule ejake egbomocho he ni njiwo ena hewo ni nu ashi echekenye ni ekpete ngahe nyame yenyo le fe ame achomo hilokume demo sane ni chine mile miketo Kristo ka asafule he shi ekonye hunye he ekume esa akenye temo fe mo asumwenga tamo le de nchehe koni ngale ashe ewu Yitso Ekpaa bi ke follow nye bile nye bo anye follow la atwe ye nunchole mi eja ke eneja wo chekonye no jikenken kita ni hie shiwo ake koni ahia ho ni oche shipon le no ni nye chemele nye ka wanye bi amila shimo nye la me ye nunchole chosemo ke wie mo ke chomo le mi chuji ke nunchome nye chujin le nye bo anye helo gbefa nunchome la tue ke gbe yeshemo ke ipopomo ke chui kron tamo aka nye mimfe nye ha Kristo je ke hia somo tamo meni ta ogbeme ahia sale shimon tamo Kristo chujin ni jo amemusun amefi onyumosun monani ni ameke chui jon somo aka nunchola ame somo shije gbeme ni nyele ake mo fe mo le nyo ni jo odehe jo no epapa ni efiole no he nyomo we ba na kaje nunchole de ni nye nunchomele nye fia me na kan no ni nye fu ame hegbe yewu ni nye le ake nye ka me fe ye nuncho yenwe ni gbeme ahia nkwamoko be igbefa nyumwata wu ni le fe na agbele mi nye mi me nye he awa ye nunchole ke he wale nye molemi nye wa nyumwata wu ni le fe koni nye abonsanga atwenla na nye damo eja ake je gbame wo kenale shimo woko nupa yeli ke hegbe ke jene ndun le mi lume le ke mumo efonji ni onwe ni anle nwe wole nye kola nyumota wu ni le fe koni nye amena nye pe ye gbifon le no ni beni nye gbe fe na le nye shinye damo nwe wole nye damo ashi ni nye ka no kwale afianye he nye wo jale damale ni nye ke hejole sani papale awo anye naji no fe no mi le nye hia he mo ka eli chen le mi no nye ka anya mo fon le ga mi bi ni chole fe nye gbele ni nye nwa ira hre mo akeda de fai ke mo mon klante ni ji nyumo wie mo le ni nye ke sole mo ke fai pa mo fe asole abe fe be ye mo mi ni ene he wole nye sra nye ka heda nye pa fa nye ha kronkron bi le fe kemi hu koni kemi blame na le aka wie mo awo mi na ni mi ka ka ajaje sane kwakwale mi nte mo sane le ni mi twon he ni aka bofo ye kosonkoson mi ne nye pa fa koni ye jaje mo le mi le ma wie ka ka boni sa aka ma wie le na gbe ngamo shiboni afa ni nye hu nye le boni mi yo
kani ni michunle wosomo nyamiti hiko niji sonlo anokwafo yenu nchole minle agbanye fe ejake ene no hewo michule nyangole bona feni nyele bonu woyo ne hanyetwi anyonyemi ejola hanyemi mele kesuomo kehemo keyelinje chenyumole kenuncho Yesu Kristo denle dromo kemefe ni sumo wonuncho Yesu Kristo kesuomo ni se efole ahishi amen. Paulo Wolo ni enma ya ha Efeso biye ina agbene